Oj. Di ste tehno tračeri, uglavnom da, meni će biti prvi na uvodu, tako da ajmo početi. Uglavnom u ovom videu ćemo vam pokazati top 10 poklona koje možete kupiti svojim bližnjima za Božić, koji su do 500 kuna, znači ono u razumnom rangu cijene. Prve su Rock Cat slušalice, uglavnom super slušalice, aluminijsko kućište imaju, imate torbicu uz njih koje vam, s kojom možete paziti na njih dok ste u transportu. 3,5 mm utor, obični, s time da ima nastavke za laptope, za avionske one portove koji imaju 2 porta, a ne jedan, što mi nije jasno zašto. I uglavnom da, njihova cijena su 303 kune, svi linkovi će biti dolje u descriptionu, tako da odite dolje sve to provjeriti. Da, 303 kune. Sad ćemo na drugi. Di ste tehno tračeri? Znači današnjem videu, ovaj mikrofon uopće ne radi, ali današnjem videu ćemo vam pokazati kako, ne kako, nego što kupiti vašim dragima za Božić, ne? Jel tak? Znači, prva stvar, Chromecast. Kome to ne treba? Znači, to se naspoji na televizor, spoji se s mobitelom preko Wi-Fi-a. Znači, predobra stvar, možete streamati YouTube, možete Netflix and chill, znači kad malo pozovete ha i takve fore. Znači, predobra stvar, košta oko 3, to je, čekaj, košta 400 kuna košta. Odlična stvar za imat, ozbiljno, to si kupite malo. Eksterni hard disk ili ti vanjski hard, kako se to inače zna, Toshibin vanjski hard od 1 terabajta, ima SATA 3 konektor, USB 3.0, maksimalna brzina prenosa je do 5 gigabita po sekundi, što je wow. Ja imam taj hard disk i mogu ga preporučiti. Taj hard disk dođe 500 kuna, što za vanjski hard disk od 1 terabajta stvarno nije puno tih 500 kuna dati na to. Znači, prenosni powerbank. Imate od manjeg kapaciteta, link u opisu, 44 kune, 2200 mAh, znači čisto za malog burazera da se može puniti mobil kao ode u školu, tako da ga neko ne ukrade u crnom kombiju sa slatkišem ili Snickersom. Ja bi Snickers. Onda od Ankera powerbank od 10.400 mAh, je da je malo na skupoj strani od 220 kuna, ali, znači najbolja stvar ikad. Ima quick charge, znači brzo napunite mobitel, gotovo, znači nevjerovatno. Najbolja stvar, ozbiljno, obećajem vam, nećete se iznevjeriti. Pametna narukvica, Micronos Z-Fit, French, sponsored, šalim se. Da, pametna narukvica, uglavnom nešto između fitness braceleta i smartwatcha, ima na sebi OLED ekran 182 ili 128x36, mali touch screen, spaja se, znači podržava sve operativne sustave od Androida, iOS, Windows Phone, standby mu je 5 dana, baterija od 55 mAh, što je fascinantno za takvu bateriju, i uz njega dođe USB kabel i magnetni punjač koji puni narukvicu, logično. Zvučnik Anker, znači ista brtka, ljudi moji, 330 kuna, 6 vata. Znači, pošto vjerujem Ankeru, oni rade jako dobre stvari, vjerujem da će taj Bluetooth zvučnik biti jako dobar. Nadam se, nije sponzorirano, ali ono, please. Naočale za virtualnu stvarnost. Ono, točka, to je to, šalim se. Uglavnom, to je nešto slično Google Cardboardu kojeg ima već na našem kanalu snimljeno. Plastične su naočale, podržava mobitele od 3,5 ekrane od 3,5 inča do 5,7 inča i uz naočale se dobi mali Bluetooth kontroler s kojim možete upravljati i igrati igrice odmah, što je super za 200 kuna, mislim, apsolutno ništa. Nikon Coolpix L31, 16 megapiksela kamera, point and shoot, znači za dedu ili babu ili starce, onak pitanje koliko godina ima, ovak je mal, ovak. Znači inače traži cura da bude ovak velik, a ovo je bitno da bude ovak mal. Znači odlična stvar za snimanje, za slikanje, da, veličina nije uvijek bitna. I ono, odlična stvar za dede i babe, unutra ide 2 male AA baterije, ili AAA, nije bitno, idu baterije unutra, kaj kupiš im u Kauflandu, ono, pakiranje od 8 kuna i to je to, budu sretni zadovoljni. I najbolja stvar ikad, printer HP DJ 2135 Advantage, nisi dao dugo ime,
450 kuna, znači ako imate neko ko voli kopirati, skenirati, sve je to u jednom, znači najbolja stvar ikad šta je ono, skeniraš, sprintaš, odmah, znači odmah šaliće možeš imati, predobra stvar. I zadnja šećer na kraju, MS-ov dron, znači CX-50 dron. Uglavnom, vrijeme letenja na dronu je oko 8 minuta, punjenje je, može se računati nekakvih 80 minuta, ali sve ovisi do punjača ili 1 ampere, 2 ampera. Oko 80 minuta računajte punjenje, ima još zamjenskih baterija za kupiti, tako da možete imati više izmijenjenih baterija. I uz dron, znači na njemu dobije se mala VGA kamerica koja s kojom se snima, može se ili snimati video ili slikati i to odmah se prenosi na mobitel gdje možete gledati te slike koje ste poslikali i što ono, slike iz zraka su najbolje. I da, to bi bilo to. To bi bilo to od ovih top 10 poklona za nekome kupiti za Božić. Mislim, to su sve tehnološki pokloni, ovo je tehnološki kanal. Ali uglavnom vidi se da ispod 500 kuna se mogu stvarno dobri poklon, znači od printera do drona nekakvog za dijete, nekako za igračku. Ovaj printer se čak može i koristiti u uredu negdje jer je to kopirka, skener, sve u jednom. Do eksternih hard diskova, slušalica, znači apsolutno zvučnika, prenosnih punjača, ima sve. Sve šta bi se moglo kupiti nekom za Božić. Sve što vam srce želi, eto. Da. Taman da se zgrijete za Božić, eto, taman. Uz kuhano vino slušati muziku na zvučniku. Pa da. Ili na onim slušalicama. Ili na slušalicama, da. Plus punite mobitel na powerbanku. Dok printate papire za iduću školsku godinu. I letite s dronom, gledate ko vam zvoni na vrata. Da. Uglavnom da, to je to, hvala na gledanju. Like, share, subscribe, dislike ako vam se nije svidio, ako vam se nije svidio onda... Ne znam kaj je samo, niste normalni. Šalim se normalno. Šala. Uglavnom da, to je to, hvala na gledanju, vidimo se sljedeći put.